Orire buhoro yori ha programu Reeba Ahindugire nakushemerwa mnonga ndibetwa mujuni kandi ejino programu ariko beriho burizo bari asande shayina zekiro kije kagaruka mu rwa mukaga yakije kagaruka mu rwa kabiri shaha mukaga gwihango isabite yahwire twatujira mu district ya Kitagwenda umwanya gurukwetu wa Kanywambogo aho murakakasi kandi twabataya yise omwahuri na Reverend James Rutebuka omuntu ogu haine story ebyafayo ne omuntu orabiro bintu bingi mnonga konka aha myaka ye hichenda haine myaka 89 aha myaka ye jiona hichenda arabiro bintu bingi akozire byafayo kandi n'omuntu ine Emboozi eyuburi omara kwetenga kur neshesya neshasha ne garamu amani ne Emboozi nonje mbwena ito twakomesa bite yahwire erizoba nto turatandishire nakushimira umushomese witaba natushomesa agwe namba agikora bane we enamba ite kabiri very common very popular. Yes, I think of a number multiply it by 4. owe murigo muri arithmetic. Konka mweno kandi ababe towards the end of the year abashomese bakaba tutwara yo kwenda kutwara mu mathematics ku preparing ngo kutwara zo mu junior tugende twine kitwamanyire. Okay. So to he number I think of a number multiply it by 4. The answer is the same as the number is added to 42. What is the number? Kare tugikora umushomesa atunga answer 13 nyewe ntunga 14 nabagenzi banje abandi bakiye bake tutunga 14 umushomesa inamba gicrossinga kwa gicrossinga tuzaho tuhakana tudyo mu class tuzaho tugikora tudyorekera kimwe ngo exactly the answer is 14 umushomesa nabandi bake inamba the answer is 13 mwene cyarugiremo kutwa bintu hakana kumara umwanya muringwa umushomese yarugati kambagambire Rutebuka nazarwa owitu mu cyaro cyo witu ntabwo icyo bindi kushomesa takabasa kubikiriza ngo ninshomese ibintu by'amazima no munakureta bigumire bita nabihakane saha kuba natumanye witu nko guturukusha namanya hitu byama namanya biturya namanya witu nahamanya ntabwo kitakumbaramo akantu mushemerire kugenda ne cyo mushomesa wanyu yabagambira ubwo answer ye egwire tomko nahiguru excuse me sir ituntu twatugamba urungereza Mazima. Excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Wakahura kumwana w'icyamukaga. Nakahura. Umushomesa kuyacyurire kandi kunagamite we cannot keep quiet when you are leading us astray. Abana bingi batera mu ngaro. Umushomesa akaba annoyed yakwata ibitabo bye yazo wa headmaster ati nureba Rutebuka habo kuba nturwo mu cyaro kimwe namanyo witu namanye biturya namanya hitu byama n'ubu nakushomese biri kushaki takubasa kwikiriza ngo nimbishomesa ki takubasa kwikiriza ngo nyine bindi kumanya kumukira Umushomesa bitam feeling. niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kandi akataranye bire ati I know familiarity breeds contempt. Kaka kwata nkangira kubikwata Statement you abandise kuri umuntu rwo kubanza. kandi akuri umuntu rwo kubanza konka Terkwebo. kazo mutwe gwanjye Familiarity breeds contempt. Kati nabwo bantahante kamanyira ko kakakari akamani nabwo bantahante be same the same position headmaster yihayoruga
yakutera rogo very good for sho headmaster asata jireba we tarafire yo kuza kukikora familiarity akaine kujistoping familiarity breeds contempt kandi bandagira kugaruka mu kibina nkagenda nkashaba kusasirwa nobora no manya answer konka akakamanyiro kakakini koma yes kandi answer bakamanya ngo nyoye answer yanjye kabigwire yo mushomesa kare konka headmaster arafire yo kukibara nagaruka mu kibina nagambira abagenzi banje ninje umushomesa kunsasira omisho ga class yona mugazi wa class yona kandi bagenzi banje bamwe ababire bine answer nke yanjye babasore konka baba quiet niyo batire wenka ninye batirinye kuko niye nagambira umushomesa niye nahakaniso umushomesa nkani kandi wakanagira ngo nyowe ni nyanga kuri iyo mushomesa ngo kandi ndiyo nimpa bisa n'abana bandi nibenda bagende nanye bange ibyo mushomesa bakunde byanjye so emboko za kuryo murundo gundi nazandyo murundo gundi four cans haba hoce kindi thereafter bikahweraho nkashaba kusasirwa n'ababiri bamenya ngo hansa ngira abantu benge venture bakakimanya ngo I was correct konka what else would they do bakutire byahwa kandi cyo kutangaza umushomesogwe ngo wabe narwo witu akaguma nkunzire akaguma nkunzire kandi wakayine tagetiye niwe nko wabira shomire kurugo mucweka cyo witu mwena kanagambira abantu ati ndiyo ningezaho kureba ko nakutunga umwana ndijo kurugo mu kicweka cyo witu ashomire okay kankubuzeho kake wabira umushomesa wa kare munonga kuko ubwana abantu abakura bino rujungu rwa goyinji kaminji ebgambe byo bakaba bihika mwabire no mushomesa bw'abajungu abajungu bakabagamba tokinji rujungu rukaruge iyo ni impact ya vanacura ningira ishana when bavuga n'abakuru umuntu nakubuza twate yitokinji about where are you going iyo ni impact ya kaminji from impact ya nanka ya vanacura ningira konka kandi twe nkitwe twanshomese bw'abangereza okwe yaho ikizibe cyabere kiriho ni hagati y'abanyakatoliki n'abaprotestanti twatagamba ururimi rumwe kandi nabo ikicyoha kuba bakabina influence y'abafaransa amashomero g'abanyakatolika gatandikirwa abafaransa agito gatandikirwa abangereza no mu behavior n'imigambire tukatakushana hariho cyaba kinashomera umushomesa mu akari makerere akanashobora nguwe ko ariko banashomesa aze lecturer nareba begi amanya ngabo bakaruga budo ngwaba bakaruga kisubi wakana basako batanura just by me looking at just teaching them mixing with them arebe imitwarize yabo haba kuba nikirebeka bakangira ngo ababiri bashomera mu mashomero g'abaprotestanti niko gabangereza ubundi kabushanga bari assertive niba nkebiyo nabene pakanisa mushomese akona nakaze kaba Anglican konka kandi abandi abanyakatolika bakaba ne bahurura ikifadha yagamba so mwene eventually no mu mashomero naho babundi bakabaruka kwetegereza no kwikiriza byo mukuru yaga babaye mpaka so katugarukeyo mboko zawo bazintera konka aguma nankunda mwene hamwaka ko twakozire kizamu nataho cyambogo nka my first choice no mujungu nubwo yabiratongiye yaje ati nkaba habura nabugira ngo abarabe ne benda kwija cyambogo bagitema nka choice yabo kuba arakore bizamu bahikaninza kubaha imyanya twakikiriza twagikora
nkanya n'abagenzi banjye twataho Cyambogo nka first choice emyaka ejo kuza kuba umushomesa mukamubanza baza mu parish council babaganiraho babadebatingaho babasenze imico yabo baza mu parish council abantu baterine bamembaze mu kanisa nanka bakireta mwe n'umwana wo Rutebuka narwo mu kanisa ngo mu kanisa ya Karago mwe member wa nanka wa council wa Karago no mugamba hwengi umwana ugu n'umwana murungi manyana ashoma sande manyana girata tubari kunywa amarwa yes tubari kunywa amarwa wabo tubari kubandwa mayi baki konka mwena yando wako banyura bikora konka bareba ngwiwe uteremo amana so umuntu wanya kugamba ho mu kanso kuza kuba umushomesa w'amashomero bakaba kutwara nk'umuntu ubuzima uri a member of the church bari kusima kandi bari kukunda ukora ebyekanisa Amjenyi wita Emboozi ndingwa kandi mpango kandi very interesting kandi kuwa abantu watwegetaho ugu n'umuntu wakozire nkomuteki aha college ugu n'umuntu washomise primary umuntu washomise nkatuta umuntu wabire lecturer umwahuriye umuhandici w'ibitabo ebye nibinje munonga kunka reka tugumize mu Emboozi yitwa ko twakozire choice kubagire mu parish council abari batire Bishop Stuart College babagambaho babareka amazina gitu gejaga babiri batire Cyambogo umwahora ati no atabwe mutabagambaho ngwabwenje ataba bashabira kuza Cyambogo tubari kwenda kuza mu college ye kanisa benzire kwetanurane kanisa bagiro mu government bangire kanisa bangire Ruhanga mbwenu na Ruhanga atari bahemigisha ati mutabagambaho Yesu wangu government cyo mukama atakushemererwa mu government niko yakuyatwira ngo twangire kanisa tushabire kuzo mu college ya government tutukwende kanisa aba mutabagambaho tibakiri bitu ni mwepanga nambwenu tomanya nebizambu byanye nibasa kubura nibasa kugwa umwahora kabahiro mukeno yatukena kwamaze kugambye byo ati bondo komesho mushohore twashohora konga tutwafayo twagumizamo twashoma twaheza twakurikizamu byisha bita ejo kutangaza abandi bona nabagwire nabahikire results zabo zije itweze yitiza batire Cyambogo tizirizire umwahura ine kuyazizire akazikuratira hakabaho kandi no kimanya ngo ibizamu bikaba managed mu church amashimiro gahaga ryaga church no yitwe twaturi aba protestant kanisa kandi yita native Anglican church twine supervisor w'amashomera ha district niwe yabere nareberera ibya maxi ibintu byone niwe yabere nabireberera supervisor w'amashomero Cyambogo yakuretera ikizubu ibizo tibyisha habaho ki bwanyuma y'ikintu konka kunarebe byabura tinkigaruka mu ishomero haba kuba ninza kushoma mwenki umwaka gona nkangu mazire n'inshomage tinkugarukayo nashaka kuza kushomesa mu kacatsi kuruko witu kada ko natandikiremo nkara license teacher ningobwe bukabitine shonga ibya aba license abatunga license n'ababene bashomesa amashomero ga government bari abakozi ba government konka yakashomero ke kanisa naza yo kukashomesamo kandi nashomesa konko mushomesa wanjori owanterize mboko tarande kwiri akaguma namfaho nagamba mwana wanje Rutebuka ubire no korage nahabwecyo
tekaniza wije kora ikizamu nke private candidate umwaka nkagumurokwe n'inshomesa konka emirundi mingi akanyo twatunga akashara twafize twabana babene bareta bakaba batuherezamo nko mushara mwene umushomesa wanjori ni mwene wetu nobwo arabianterize kiboko akanashira anteza kiboko kwenda kungaruramwe imice konka tanyangire yaguma nanyamba nansindikira bwa test nanyohereza za notes okwindi kushomesa mwene umwaka ugwabire ni guha nije nakora ikizamu ke private candidate wagarka watachambogo ninga this time nagira no kashomero ka chatsi kuru niko mushomesa we kanisa na ta bishop siyota bandi twakora ibizamu Max zabe neze tagisa nazitunga konka kubagire kweta bakoze mu college principal yagira ngo emyanya ibiremiki yagira abo yatwara abandi yagira ngo imyanya ateriho konka twaza kubataha waiting list kacabakari so kandi abo yagira tira ha waiting list umwe haribo ni Rutebuka kandi abo yataha waiting list neaza kubeta ha college babeni bayambo mu kiyungu so mwenaho narwo mu kacatsi kuriya nija bishop Stuart College muri Mbarara niyo kwabego ryo mu rwo kubanza kuzo mu basi nkaruga Kisoro nkija all the way nkayikambarara umupaka gatunga umuntu wo kunyura ko muhanda ngo reba kuregera hari narwo mupaka Mbarara naza bishop Stuart College gatambutse kigere oyekorire ibintu byawe akabox kanje waza kakoba naza kakoba ukora umurumo gwakabi ubuteki ubashobo takureka kuri yo mukashomero kawe kandi bakabantira waiting list amanye ukashogo kuteka mazima twazaho twateka ukora tekiriho konka tukahikayo twabyega ibitoke twatubiteka mu kinyungu tubihotora noho ababihata abishi throughout the nanka bishop Stuart College abishya babirashomera yo bona bakaba bakora umurimo go kwata bakatagira abakozi bo kuhata abashija muzo mu kinyungu mu bugoya kare tuteka umwaka ogwe nagumara ninteka umurimo go buteki wagushangota tukagumanyira kuwashikireyo byo kushoma waguma irishorozo mwene hati kutwahikireyo kandi habwo kumanya ngo mwaka kugurahwe nibaza kuntasi yo mu college tukakora wiringire tushemerirwe tumanya ngo tize step kandi chance nabire nyine abo nakozire nabo mwaka gwa 54 bakaba tasi yo mu college bakabaho ko mu gwa kashatu abo nakozire nabo umugwa 55 bakaba ryo mu gwa kabiri abo nakozire nabo nka private candidate mu gwa 56 baryo mu kubanza ni 5 na mushanju njyo mu kiyungu nimbatekera konka bona ni bamanya bakwakura baje banganiriza kandi abamwe ababene bamanya ngo bunabere ni nshoma nabo nyine nko kunabere nimbakira bakabije bagira bati ugumisirize nuzo kutaho mukuri no kuza kuripitinga imyanya yona bakamenya ngo definitely Rutebuka you are a clever man, you are a clever boy, you are intelligent, okwiha ngo you are unlucky mukari neza kumusiriza mwene uko twabentaho mu kiyungu habaho change mu koriki uwabira ari principal
yazo mu rivu wabo bungereza hasigaramwe umujungu ndijo ari nka acting principal tukani tukimanyira kimwe ngo abajunga bo bombi bakaba batakwendana so principal ko yagiye ku rugo mu rivu towards the end of the year yatandika kureba ati mwene kunagenzera ibintu byona byasisikara ati reba n'abateki tebarakoze iro kibashemerire gukora ati mwene mwe abateki tindi kuza kubikiriza kutaha umukoreye nko kunagizira abandi ababa bandize nimuza gukora ikizamu no mwaka wa mutakozire primary living konkane muza gukora entrance ikizamu ya arithmetic na English kandi urasingwe takutaha umukoreye agomere kimwe mu kiyungu naza kutaha umugisha gunagizira nyowe bari abagenzi banje bayi baryo mukoreye abo nashemere nabo 5 5 n'ugwa 5 bunakoze nabo bari kumanya nkani nkorage bamwe bakabija banshanga mu kiyungu bambuza babahira assignment bija bambuza nanye mbere nibiri ebi nibyo bari gukora umukorege tikundi bandahiro natari umukorege neza kubikorera mwene umujungu yagize ata timuri kuzataho umukorege mutakozira ikizamu twahamatsiko konka nyewe kandi habwe kisasayize zire zinabire ninkora n'abagenzi banje babira ryo mukorege kubaresira ikizamu wakikora nakikora max zija zinunje max kuza kwija principal kuza kutaho lista yabesirwe the following year uwo kubanza mu two subjects English and arithmetic nakwira nti bakabenda 145 marks uwo kubanza akaine igana nkaga na mwenda magwa kariwe bari kumweta Erika Rugambwa ari ku ruga Kinyasano uwa kabiri igana nkaga na mukaga noha Rutebuka mu kiyungu mazina bagataha notsi board kubarebera amazina bagataha notsi board mukore giyono bija nibiruka ngo muteki bwina biri umuteki ni wabira muba kuzo mukorege ni namba ya kabiri kare waza mukorege twaza umukorege wagumana uraro mukota zabateki no kandi kaza mukorege nkaba student nazo mu students abandi hato mu kiyungu tuwagaraka mu YouTube byo mu kiyungu byayeba kandi n'aba students abandi bashibaga bayiboza Rutebuka wo mu kiyungu noha bakabata binge batakumanya n'izina umuteki Rutebuka noha ninye nabere nimba kiro buhango abateki abo mwene kandi muhango kandi mu myaka 2006 ikisigazi kiryaho konka kankubuze ukacica benshi kuhereza amana go kugumizamu umwaka gwarema hazaho gwa kabiri hazaho gwa kashatu habaho ikigezo no shoriyo icyo kubanza nkani nyenda kuba umushomesa cyoroto tukirafiri cya kabiri nkanye tireho kiragiro ngo ukunde bantakatungiro murimo murungi guri permanent and pensionable tindishwera cya kashatu bagenzi banje bona hamwe n'abashomesa bakabagira ngo no never give up you are really clever you are intelligent okweho ngo you are unlucky so okoine kurwana kwenda kurwanisa that unlucky ngo bundi niwe ukagire cyo wabo yes so waza mukoreje washoma mwene hati nguko nabeniye nonka basinse ngo ngo Rutebuka no hano bitu Rutebuka turi kumumanya gucakuku kiriya cyango icyo gucakuka cyango icyo konka kuza mukorege nindugo mu kiyungu
nkabo wa kabiri mu bo bayesire with good marks cyandetera kumanywa cyandetera kukundwa na principal wenka akarwo mufisi yija kubuza umutekyo gw'urwetwa Rutebuka noha ku rugo bwe yamanya washoma ubushomesa bwa primary nashoma ubushomesa bwa primary imyaka 4 tukandushoma imyaka 4 yona tukatumara primary 6 ubanza washoma imyaka 2 bari kweta ngo ni pre training academic work after 2 years uza mu professional training so grade 2 teacher wena akaba shomire bona grade 2 teacher wena natako yashomire imyaka 4 after primary 6 okay so mbene ko natayiro mukoreje nazo mukoreje champiri mukoreji beti nkugambira umazima Rutebuka was always on top nari serena kugambira inakoreka kunoja ngo notungomo muribo akakugambira bamwe bateka tango no shana ngumushije akayagire nko mu junior kwekire manyabyarema yagaruka mu primary ngukonke mikorere yatiye umwana we cyamukaga so kunka nabikora bwanyuma y'imyaka 4 kosi yawe yahwa watora he mwene hati yanyuma y'imyaka 4 kunari nyaka kuna amazire nazo mu Kigezi bantu mushimire kwetwa muko ryo mu Rubanda ko riba wagire nka Kisoro nuza kurira baharubashu muko tuwaze news mwene yanga school amashumire mingi gakaga kiri mato niye nashumiseho P4 yo kubanza dikari ne P3 bantumaho nashumiseho P4 muko kuyayo naka kunabere nempeza naheza umwaka gumwe bampindura bantu hari umushomeri nibaryeta Kitoma nayiryo muri Kigezi kandi Kitomejo eri hare almost hinareka Bunyonyi Kigezo nakabu Kitomo kwe nashomesayo abantu bankunda nashanga y'abantu barungi nashanga y'abana barungi nabashomesa umwe mu bana abo nashomise Kitoma nogu wabire Archbishop Stanley Ntagari niyo namushangire kandi kurwa imyaka yege yona aho abire nambuga naho nari Archbishop aberanye anyimusya anyoreka abantu ati let me introduce to you my teacher in primary Kitoma narwa Kitoma ngashomese wano class for 3 years hakwa kuna ikire yonti nashayishumiro nitunga P4 bampa bana the following year bari kuza barihindurana nka nagenda nabana banje the following year bari happy 6 nagenda nabana banje at the end of that year mu primary 6 bona bahika bazo mu junior nanye nahika nazo mu upgrading bas wagaraka kakoba upgrading kakobika bikiri grade 2 upgrading kagikorera hantu ari kwetwa gaba nazagaba nakoreyo ishimo ryanjye for 2 years okay wagaruka or grade 3 nagaruka ndi grade 3 teacher hatwije or grade 3 wazaye kuna igaruka ndi grade 3 nibwo bantwara Kisoro witu for the first time nazo mushimira uko yitwa Busengo nashomisa umwaka ubwane nuguha bampindura bankuza bampa bwa headmaster umushimira uko yitwa Gitovu ni the farthest north nabaye headmaster namara y'umwaka ogwankaga na mwenda kugwabire ni guhwa nibwo nashaba transfer yo kwijatora so kwizire kuno ya waguma harengo rwa head teacher ninga kunizire momwe yes naba head teacher bantu mushimira kweta ntuntu nka head teacher habo kuba fortunately wabira ari education officer ubunaba ndi head teacher kuya kunagire kushaba kwijeje kuno kandi nayo bashanga bamuhindwire bamuhire Kigezi bamuresire toro nka education officer kunizire straight away yampubwa head teacher okay in one of the prestigious mwashimagabene gamanyongo yagari prestigious kwetwa ntuntu okay bas naba head teacher
so washomesa y'imyaka ingana nashomesaho umwaka gumwe umwaka ogwo kuna nagushomesa kuna bibiri ningumara nazo musiro gikorokorege hato ubu ubwe kanisa kandi bwakutahirira butabo kuba hato kare umwaka mbwene umwaka aha ntwaguhe niho aho twahika urji tuyine nshonga niho twahika heticha uryo murodi yes nyikiriza mukwireka cyo munonga tugaruce bito wa hati katwanze twanywa twize Kuruka mukahumuro program tushiri areba hindukire kandi nyenda kutawara umurangogu kweta buri umwe na wine ishomero ine hotelo ine business ya buri muringo gona no hurura no yenda ngo abantu bamanye ubuhereza bwawe ija ya associating na Reeba Ahindugire kandi tumanyisa abantu bona ibyawe byokora business yawe eyongereje misho reka tugumze mwana mjenyu witu kandi no Reverend James Rutebuka ibintu nibinje byakiriwe na yongera kutugambira weno targo kanisa yije mwenaho aho ndi head teacher nibwo nayorekire my interest niyenda kuzomu bwahuri obwiro bwe cyangwa okugenda straight okazamu ningo ko ine kubanza kura hansi no ndikitaye kwetanyisa kuza hansi bakaba resire programu hakuba government kayemazire kutwara amashomero bakamwe hate government we yatwara amashomero okuza kutunga abacapure no mu mashomero kandi cyetagisa kugira abashomesa abahure bashomire abariko basakuza mu mashomero bakaganira n'abashomesa bakakoramo pastoral work batana kutwara some teachers kugira munonga kababira ba grade 3 babatwara mukono kuza kushoma diploma mwene ngo bamara kushoma diploma bije babagabe mu secondary schools so mwena aho yoreka my interest bampa some kind of test ngira baho ngena nza kushoma so waza mukono naza mukono aha barahaya kabiri nto watandikiye ko nagira mukono straight away nkagenda niza ha diploma university diploma mu theology okay naza university diploma nagikora for 4 years fortunately government kaitireho policy yayo ngo buri mushomesa wena urayende kwa upgrading nagarukira hiyayenda ahiyaremerwa kandi orabe nashoma courses ziri kwatana na teaching subjects ekiri kumanyisa ngo yaza kurugayo naza kuba yabiro mushomesa murungi kukiro kwabirari government nizo kumizamo ne muherezo mushara okay itoto when shoma theology bamanya ngo twaza kushoma theology definitely we are going to be good religious education teachers bagumana batushashura bambi life yabonera akasente kabaho twashoma family yanje wagumza munogirebera ninguma nigireberera okay naguma nigireberera nashoma imyaka yanje namara na diploma ya theology kandi twantishome imyaka yena bitimu wiregwanyu kabo twagishoye bakaba koze cya syllabus kirya cyamani munonga kuna ko bahikire bwa nyuma hariho organization ya berene funding colleges bari kugira ngo nankango education fund iri kurwo mu World Council of Churches bayango no this syllabus is really too difficult for a diploma bahinduraho kaba kahindura hiyo wahereza bahindura nyoni nkaba one of the last group abakozere that program kari naheza kunabere nimpeza course ya diploma on the last Saturday ya October ngani kimango bakabakora ibizamu bya mature cyo kutora abantu makerere ngashangwa ndabira hansi mpora naza makerere nakora application nayihandikisa
banyikiriza abakora igitenda bagambira abatakatinda bagambira bishop takatinda bagambira quietly. That's a Saturday ya October 19 naza Makerere nakora ikizamu privately cisha kita kuna amazire namara kora ikizamu nije mu nanka Kabarore twatiye mu deputy ya Kabarore naba ordained naba mwahure bantuma kuko nko mu kwezi kwa kana bakutumahi bantuma Kibito kachapulenya bakantuma Kibito mu kanisa kuza kuba mwahure we kanisa kandi nko mushomesa muri Kibito primary ku mbandi Kibito umukwezi kwa kana rebe baruha ya Makerere University Makerere admitting me kuza kora bachelor's degree in education abakibito ubatera kajam diocese sorry babayo yegendera nzama cyanguha yes nzama Makerere cyanguha diocese kusibureka kwe nkanta kwenda permission ya diocese ubundi shande cyane cyetagisa ngo mbanze mbashabo rusangire nta konka nkaba little bit rebellious habukuba nanye bunabe ninshoma abekanisa tibaranyambire tina kibanyambire nico kimwe nameza naguna amazire Kibito bakaba batakampire karawe nsikona nareba ngo nibanaga ijura muri ko natunye kawargira za government ziriye zo kuba mushomesa kandi bunga zikakirikiziyo kandi nakuyandi ngane nshomesa Kibito mu primary zikazicura mwe nabekanisa n'aba abekanisa baje abekanisa bakabe naro karawenza ko babiri bahereza katari kake bakandi 20 shillings per month. Per month. Yes. So wamara imyezi nkamara 4 months batine kintu cyo tine kibagambira shaho babanja kinana zawe bikaho mwen hati mbadimited Makerere basi ngenda nza kushoma nshoma y'imyaka yanjye 3 bachelor's degree in education kandi ubwo mu government yona imikorere ya government umuntu wena kuyabira gira ati yahika kuza Makerere na wargo muhaya na wargo nkankahi umuntu wemerwa abadimited mu university icyo wabere nokora ukakwataka karamu kawe n'ibyo kubyamira ibyo kweshweka imfusi n'imifaru kwatwara umufariso ukatwara ibyo kweshweka nakakaramu kawe uza Makerere. That's all. Bione byasigara byono kwibishanga university. Washoma imyaka yawe 3 imyaka yanjye 3 uriyo mukamo tyo byaho nibabarebera kandi ubwo ni university arrangement yo kugira ngo umweji wena akwate karamu ye n'ibyo kubyamira ayija shomi ebyo kugira ngo government kane mpaka shara that was a private arrangement but still hakwana kuyantimo government kayine policy yayo ngo umuntu wena yende kweyongerayo kasaba kora subjects ziri connected na teaching gumize munashoma kandi nashashura so Makerere bakampo umwanya ngo nka student wena bampa umwanya kandi nakumana ntunga kashara kanje so bwanyuma y'imyaka 3 kosi yahwa ya Makerere na graduating ubwo na graduating fortunately again kunagira kupanaka ko twagira tunga results zo kweza Makerere natunga second class upper with the second class upper na qualifying gukora masters still Makerere konka masters yibampere bagamba nkore masters konka ndi kwereberera ndi kwishashura fees iki nakozire nashangwe nyine ubushomesa bwanjye nashomesa umushimiro kwetwa Kampala High School niyo bari kweta agakani hati nazo mu agakani ejo nashomesa kugira ngo ngume hihi na university so naguma aho mu agakani nashomesa
nashoma makerere nashomesa konka fizi zindemerera fizi zenda kundema sinira kundema hagataho kunabera nishomesa habaho kosi umuntu agira ati bitu no kimanya mu Geneva hariyo kosi iyo kushoma amezi mukaga habwinje utakushabayo nashaba Geneva banyeta kuza kushoma kosi mu ikiminizimo yamezi mukaga nashaba urusa mu ministry banyikiriza nagenda akashara kanje kagumanikije obwiro bikabyahanjire byo kutemshara account okay kagumanikija naza Geneva scholarship na kandi bananka World Council of Churches kampire scholarship bampi of course bampire na air ticket na kibyona nagenda namara amezi mukaga during the winter ngo bakanibeta winter semester nagishoma kumba ni mpeza nituhandika essays zona tukore bito hine nko kuna kozire binahandikire byashemeza principle nabandi icyumenezi mukawagikorage ndibiti mungambira kwa kubariho colleges universities izindi kuzamo nkagumizamo ka improving on my studies za humanism bampa address emwe manya Geneva indijo bagimpereza mu South Korea address indijo nyingi address zindi bazimpa zo mu America kari mbasiba nduwe Geneva nyijaho kuna kiro mu Uganda nkwate karamu mpandike baruhani into mu posta mu America birwa one of the universities bampu mwanya na South Korea bampu mwanya when byasigaranye ukushara mahwa abantu kwenda kuza rero watorayi kuna tungire scholarships in those two places nasharamo nareba nta nashemerwa mnongo kugira ngo gumira ha program Reeba Ahindugire tutwira aha tuyino mugenyi witu Reverend James Rutebuka twa owe cyanga hecyo kwe twa Kanywambogo umurakakasi kandi district ne yashitagwenda ebye mwabihurira Emboozi n'inunje munonga nebyafayo konka mwe nabo hahabwe nshonga y'ubwire twahendera konka sabiter kwija owahigura twikirize ahi twakomerizo naho taratandikire nyikereza twenderaho nande betwa mujuni nyine Emmanuel Mucyunguzi na Gerard Katsaba mu kutereza bishani mwe barahabogumaho yesabandindire